Dear Mr. Lonely. Pakawanan na kiti dayto nga ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit mo asawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapol alipaten na kon. Gaputa saan kan nga ay-ayaten. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Amumot nga ayaten ka unay. Nga masapol nga agawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan adata ti para iti tunggal maysa. Ket dayto yan ti maudi a panagkita ta. Nagsakit dayto nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inaga mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayaten ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuma. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y la kanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agyamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan-ayat mo. Diyak malakdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinangisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan ko makasta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga barwanan ka manen. Agyamanak kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnudak, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlawa na ragsak ka. Husto ka, Divina. Talaga naragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isara ta pusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kenkwana. Nakaragrag sakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan, ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod a nobyom. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon. No bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard.
Lorena. Karen, sika ka din dayta? Wen, Lorena. Mabalin ka ding agsarita ta. Pangasim. Patgan na kumauray italaan. Sige, sumrak ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kahit ko nga ulitin ti angkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya, Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ga kano ita. Kat sikati ay ayatan na. pasensya kan Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko na anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko ma. Kasaritam ti asawak. Amok, sikat tinanggan na. Marigrigatan ak una yan. Pasensya kan. Ngam jak mabaling nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon maten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasto, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat sana ka masaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramidan tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka man saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasayaat mo't nasimbangpot kayon, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka di ti lugar da Leonard? Ma! Ang sakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapo iti nakaro ang sakit. Anya kami tinapasama? Kapag nagsangit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami pay. Di taunok ti pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama.
Gaputain inot ang nakalipat kadagitipan nakapasakit ko. Nasayat no kasta manang. Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka nga min. Awan, ading ko. Bayam pay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kit diti ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngam no ita, jak pay lakayat ti makiayan-ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpag na man pay diti parke. Kayat ko ti agpasyar manan iti day ti alugar. Ay, agpasyarak lata dito Oray, awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta kan? Talumat na atawan, adita nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilangan anak mi ti pakalaglagi pakan kwa na. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata na ituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. No kidawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo, anya ti makunam. Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklunam kadipay? Ay ayatam kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastang agpeso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dita, ibagam lata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikan nak itimay sapay agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga? Ana sa kita nak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensya kan, ngem saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Katno agayatak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena, pagayam ko, kas kun ati inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No saan man ani Leonard, bayam asumangbay ti baro nga ayat, itibiyag mo. Tapno mananam mo matiragsak, nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat, kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin.
Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan abu may bayag ti relasyon mi adda ugali na ama discobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Inton Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. O, Ay, wanan niya. Inton Domingo gaya man. umay ka Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pay lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga ag-date kayo iti boyfriend mo. Una day iti awis ko kan ka. Ah, aywan gaya man niya. Oh, yam amunak to yung boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to inton Domingo. Bilibak at talaga kada kayong agkakabsatan niya. Uray liman atawan, anatay day dinanang yo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagipan nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyamanak, At nakadipay ka na yunan nga order yo, ma'am. awanan. Okay, kaya bandak to lang no at dapay. Sige, thank you. Oh, Fridel, kasarita nakmat Anya ti serbila nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip-pasok namin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti balay. Tapay mo mayak. Anya kamatan. Intex ko pa'y kano apay. Nalipatang manan. Apay nga mina na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang... Natay lang aruden. Celebraran nyo pailaan. Kat sigod mat nga aramiden mi daytoy atinawan. O anya, umay ka? Anya ayat ipapanak ng Domingo. Adda pa panam? Kat no idi pa nga bagakan ka daytoy. Masapal ka di nga umayak? Kayat ka nga min ngayam amo kadagiti kakabagyan kan gagayim ko. Ay, kababain samat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Uwin ngagpaiso. Ayun saan pa'y asimang patdagi ti daduma? Ket, sumango tayong aruden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang amin adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Wen, Awan ka di pa'y? awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon mat dito'y probinsya. Ala, intay manganan. Tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. Umay tumit lang ti boyfriend mo.
Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Wen amanang. Oh, apay anak kalidliday ka. Nabannog ka kadiunay ana nga si kaso kadagiti nagado a bisita. Bayam ading, siya kun ti mangyurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mo't ni Fredel manang. Saan nga emay? Mas daawak mo't iti day a boyfriend mo. Jack pa'y nakitkita apulos. Ita kuma nga imay, tapno yam mom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga emay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din day a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam muna ti bagina. Oy, LQ kayo kay ni Fridel anyon. Jak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Ipariknak anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan nagparparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Adda nga ta ilamlamang na. Mapankantuman ija balayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawaan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas matlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fridel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakan sa akasarita. Jak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyag? Sorry. Umuna akon, Lorna. Naskan nga agsarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anapanak. Emergency. Kalaat-latan nga di emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Anya tararamidam. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan na. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman babe. Intang harudan ag merienda. Namis kan kahit. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jak matan na yamamukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran nak ije balay na. Okay, mapan ka Talaga mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamit ti panakilangin na kadagiti kabalay na. Di tam anaan anay amaam mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Lorna. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nga agnanaad ito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingke, itilupon na akanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pangururayan ta. Anya ti kahit mga aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat, ket adda kwartak.
Day talang tar aramida. Ti anya? Ti agkom computer games. Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita. Nagado ti tao. Ninanang mo day ta si Mampay. Ay na nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon. Kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Friedel at tinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumar dito balay day tatao. Kive, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong akin ni manang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si bibiyag na kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kin ni manong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidam dito yung kusina. Kita kapayang ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutuan na. Bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaamu dito yung kusina. Sige, nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay kasta ti panagsasaom kin ni nanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasaya at ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nagkom-computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan din di abakatan. Oy, nanang! Ikan na kami na itimiryendami kan ni Lorna. Ay, gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasama! Nagbuntog kan nga gunggunay abakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan. Manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Pay. Agungat ka man. Awan ramraman da ito'y tinimplan na Diyos. Naguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito'y Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Kunak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay jay nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta kadi? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton day to'y. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba iti Sabado. Katni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inakayaban.
Diyak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisin day giant. Nana, umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa, balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Dinak pakadanagan. Isumat lagayam anag kutong kayo, tanagadutar aramidan nyo. Rumbang ko mga itiday tanga edad yung, agina kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo nana, tani agawid akton. Ay, agawid kan aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana, ket amangan no saan dakto na makita. Ah, saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay, kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laan? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel? Saan namot ares respetwan ni nanang na. Bugbog kawan na kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapu iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnup at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo, may papan, iti saan anasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris ketagbalbaliw. No naaramid mo dayta ket saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki, asaan na nga amo nga ipateg, ken erespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, timang supapak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag, nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, yamamok kada kayo ti kaayan-ayat ko, ni Lorraine. Lorraine, isu ni Mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, at ako makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine, isong agkalay sa kamin. Anya?
Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko, mama, kat ije Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ije ayan nyo nga ro ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ije balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang na ng laangan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Iso ti inam, iso arumbang nga awata. Kumusta kayo, nanang? Ay nasaya at kami mutlat ta anak ko. Sika ngay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di an naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at dito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat, no kastati ko nam anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito'y. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga ron, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay, saan na mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo? Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti serrak, kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak ni. Kasta ka di. Ala, mangantay nga roden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runak at aginawak pa'y. Ala nga roden, mangantayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidul-dulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. Adda madlaw ko kin ni mama. Anya day ta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Tatap mo laang day ta. Pagbalinan da tao akatulong, awan mo't nga ron sweldo ama itad da. Nagsaya at katibyagan, malpas da amangan, maturog dan, ay una yan. Ay, kunakun kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit nin. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran nyo, mama. Payadamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayo no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbuko da matan ti sweldo na!
Unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Manuayati ka sa pulan niyo. Ikan na kiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kung iti trabaho. Ay katuan ah. Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bye-bye amlatan. Wala, ngamdatamot amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay makaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Dakla kahit nga da maibagan ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie, naimbaglakit din. Kanaira na nga adda ka iji balay, idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby oh. Nagpintas. Karuprupam. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam, ni mama ko na sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akas ti panunutam ah? Kanayon mo latan nga isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Darasag tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bale, tanalaing kanumot nga agaw awir day jay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam, may papangkin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mulat ta ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga ro ti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laing dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agdawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaang? Anya pa'y lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursuruwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, takunamot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mo't laang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat, awagan naklaang. Ken no sumanao, saan mun apanpansinan. No problem, manang. Amok mo't kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry, kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangro na ma. Uray saan mun ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto ibiyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di mo't laang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie.
Saan na akabailan at tubngaran ti inana? Gagangay dayta anak ko. Ti may bagag. Anusam. Salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging gaama ka ano sak. Ngem numauma akton, hay, jakla amon. Amom kadimanan. Itay napanak gimatang iti siyang pulita store. Si kamot nanti pagchisismisan dagiti kaaruba at chismosa. Ah? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Sikapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak nito'y? Diyak makangas. Ipanak iti hospital. Di. Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo la ka di mapasensya ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Di mo la binaybayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon nga kabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kamin iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpake. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kayat amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan nak ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldok. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpot mo kanya, Hayden. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamutimang saklot. ay aguray ka pa'y mat ah. Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Imat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di ipapanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang tibagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamatakas ta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo.
tinapatag. Awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatla ang ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan ha Lucas, manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumanak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding nga inwayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagasda no kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, iso pa'y mat ti mang perwisyo. Ulitak ti agkid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka ti mabiro kak at trabaho. Maikan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong ada trabaho na. Kat, day ta ti makagapong apalan nak. Kat dadaalan nyo matandag iti mulak. Saan na rod anay igagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kan ti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakap-kapin ano. Isong nga rod anay sakit tinakam ko. Yung awan mo't nga rod maaramidak. Nagrigat mo't nga mintibiyag tayo. Isong awan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayab kan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda kumamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kan ni nanang. Kasano nga ibagam nga ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto ta sika, awan mo ti aramidam dito'y balay. O, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo. Tapno saan akanan dagiti manok ko. Makipagpakaasyak ko man mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam harudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wen, kat adda na biro ka. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Kat, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod. Isupay ti mabirukam. Nasayata si mangpet kan bakit? Adda nagayab kanyak nagtrabaho. Dakkel a project da ito'y. Iso nalaeng, tay jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay? Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano, Domingon to, into makawidak. Imbag mo tadan trabaho. Tapno matulungam tumot ti inam. Tapno saan da ka tagtagibasitan. Manong! Umay ka man dito'y! Ni mo't Julian day chay. Apay nga ta.
Mabit lang, inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko a kwarta. Ah. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuy-buya iti TV. Ano? Ethan, aga ka di inalam a kwarta? Nanang, bagak matan. Awan tinalala. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti Bagyo. Iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain! Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan nuan niya pa'y ti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Katsikamot manong. No agdadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Katapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipaten dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa'y napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasaritan ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Ialis tayon. Kailalamot na ito eh. Pakakitaam idinapigsapay ti birok mo. No amukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay? Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot dayjay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agaramid iti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak agtrabaho. Talagang aming ngawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, barog. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok matirigat, barog. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiag mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, ah? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At dagur uray at trabahok. Matulungan kayon tumet. Sanak, ba't ngagdaw-dawat iti supapa, akbarok? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaangan ti kalapaw tayo bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan anad kalakay. Anadam ti bagim ha? Uray si kamet ah. Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Katag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga agtrab-trabaho. Amang ano kaya't mo apadakalan to'y kalapaw ta? Jak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagitit itad ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas da ito'y trabaho mi. Aywan gayam. Birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto ah. Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy ah. Parchen ta inton birthday ni nanang mo. Anya? Parchem jay tarakanta? Katuan ah. Ado mati ka roba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat kong iparabor ti basit a masapsapulak.
Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Dahito iti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumatan kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo dayto ibarog. Ay maragsa ka na. Gaputa itala ang mapadasak ti aghanda iti kastoy kabungga. Ay, agyaman akuna ibarog. Awanan yaman na, nanang. Ne, adagsang pat abisita. Nakayon timang sabat kada kwada. Ibagayo ang mga damatan. Ay, wan bar. Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Nalipatak mo tal abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksit iti kabsat mo ko ni nanang. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Angam, kasla nagmadimat. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di apinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip daytan? Lipaton mo day jay lakay. Di napatag, napintasan ti kasasaad ta. Makaamiris dan tunat ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak to malipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manin? Saan, tatang? Dinamag na. Nuag pa'y sa birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam? Wan, kunak Dinamag na pa'y. No sikati nagpaparti iti baboy. Anya timbagam? Wan, kunak manan na. Kat, anya ita? Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw? Amuyo ka di tatang. Nagsingpat itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas ti ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagayaman bakit? Andang ay dagita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Akas tayo, mayat Ne, talumat asupot dagito'y prutas. Wan lakay, kukwa tayo day tamaysa. Kukwa mo't ni nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ninanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka mo't nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na? Nalaka ka mo't na makalipat? Bay-bayam ka din. Pakitaamlat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutla ang iti inaramid na kan ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kuang amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko amin na maikat gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan lumabalin. Ipanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yo kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yo kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyag ni nanang itinapaot. Pasensyakan, awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Iso akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo,
Nga maging gayta. Saan mapukaw iti lagip ko ti panang irurumunda kanyak idi. Isong agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramid akan ka idi? Tano aramidam dayta. Awan mo't laangan ti nagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gaputay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, Manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni Nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak, Manong. Kunakon kat. Addaan ka itinasaya at panagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isuti ng pilit kanyak. Uray pay. Gaputa imay ka. Kaya't asawanday ta. Napatag ninanangkan ka. Ita, nasaya atan ti trato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at maten ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat maten ti gura iti barukong ko. Gapu iti agtultuloy apanang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapu taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.